Dobar vam dan. Boje popravljaju svako loše raspoloženje, loše situacije čine se manje loše kad ih obujamo lijepim bojama, a njegove su zaista najljepše, magične i to ne samo da je prepoznao naš grad, naša zemlja, nego je prepoznao i svijet. Upravo nam se vratio iz Pariza gdje je 5. put izlagao na velikom jesenskom sajmu slika, slikar, kapetan Stjepko Mamić. Dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan i vama. Hvala na pozivu. Čestitam još jednom i ovako javno na ovom priznanju. Više odmah smo navikli da vas stalno i to vanka na najprestižnijim festivalima, sajmovima hvale, pozivaju, nagrađuju. Ovo je dakle bilo 5. put. Riječ je o povijesnom jesenskom likovnom salonu i tu ste izložili svoju sliku Magična mreža. Tako je. Jesenji salon je, ako govorimo o kulturi i slikarstvu, to je institucija. Počinje od 1903. kad je prvi predsjednik bio Rodin, a kasnije su učestvovali svi slavni slikari, to bi bilo nemoguće sve nabrojiti. I ja sam sada izlagao 5. put s njima i dogodila se divna stvar da su me pozvali u punopravno članstvo, što mi osigurava doživotno mjesto na salonu, jednako isto kao što je izlažen na Art Capitalu sa nezavisnim umjetnicima Francuske, gdje sam član i isto tako imam doživotno mjesto za izlaganje. Normalno, treba svake godine hoditi tamo. Potrudi se napraviti dobru i lijepu sliku i onda to fino prezentirati i budete nagrađeni sa ljudima koji dolaze, gledaju, komentiraju, pohvale vas. Ove godine je bilo, bez obzira na sve ove neke restriktivne mjere, bilo je preko 30.000 posjetitelja, 860 izloženih slika, umjetnici iz 83 zemlje svijeta, a bilo je prijavljeno preko 15.000 dijela koji moraju proći vrlo stroge kriterije i samo odabrani znači izlažu. Svaka čast. Ali vi ste već izlagali na svim ovim pariškim najpoznatijim izložbama. Jesam. Znači, ovaj Art Salon d'Automne, jesenji salon, se događa pod direktnim pokroviteljstvom francuskog predsjednika Macrona, ministrice kulture i gradonačelnice Pariza Anne Hidalgo, s kojom sam se prvi put upoznao davne 2014. godine, kad sam izlagao na Eiffelovom tornju povodom 125. obljetnice otvaranja, a ona je dan prije imala u istoj toj sali inauguracijsku svečanost. Inače, to je sala koja se rijetko upotrebljava, a okolo nje je jedina ulica na svijetu koja nije na tlu. To je službena ulica koja je podignuta u zraku na Eiffelovom tornju. Tako da je, eto, od 2014. sam u kontinuitetu u Parizu izlagao u Louvru. Art Capital je najveća manifestacija kulture na svijetu, održava se u Parizu, u Grand Palais, a u veljači sljedeće godine ću opet izlagati na Art Capitalu, ali ovaj put, po prvi put, više nije Grand Palais, koji je zatvoren zbog renoviranja, zbog sljedećih olimpijskih igara, nego su napravili kao kopiju Grand Palais koja je maknuta sa Elizejskih poljana, sad se nalazi u blizini Eiffelovog tornja, tako da će to imati isto jednu lijepu kombinaciju.
Ja ću zamoliti sad našu režiju da nam pokažu malo fotografija gospara Stjepka i njegove supruge Dražene u Parizu. Ne trebam ni pitati kako vam je bilo, sve se iz fotografija vidi. Pariz je uvijek poseban, jel da? Pa bilo nam je krasno i baš smo se uželili putovanja i u Parizu smo kod doma. I iako su mi neki prijatelji rekli da su neke restrikcije, međutim ulazili smo i u butige, i u šopinge, i restorane, i kafiće. Niko ništa nije pitao, tako da se... Evo, to je ta famozna slika, magična mreža koju ste izložili. Dimenzije su velike, ovako na fotografiji se ne čini tako velika, ali zapravo je poprilično velika, ali tako? Pa velika je. To je 2 metra slika. Evo ga, gospođa i prijatelji. Da, prijatelji, naš mladi perspektivni skulptor Mata Croata. On je zapravo jedini još uz vas iz Hrvatske izlagao. Imali smo još jednog, ali on je izlagao za Sloveniju. Da. Marijan Mirić, evo ga, on je izlagao, on živi u Sloveniji, inače Hrvat iz Zagreba. I po prvi put je na salonu, a Mati smo malo pomogli tako da i njega uključimo, da se šire naši kultura i talentirani ljudi da mogu doći. Nije to baš sve tako jednostavno, ima tu dosta kompliciranih stvari, međutim ja uvijek nastojim pomoći koliko god mogu. I sada u 12. mjesecu idemo opet u Pariz. To je festival sakralne umjetnosti, gdje sam jedan od kuratora. I baš mi je veliko zadovoljstvo da će jedan naš sugrađanin, Leo Bautović, tamo izlagati. On je član Stjepko Art udruge. Leo Bautović, naš sjajni koktel majstor, svestrani Leo. Dakle, moram ga ponoviti u emisiji sad ovim povodom, to nisam znala. Leo, ako slučajno gledaš, odmah rezervira jedan slobodan termin idući tjedan. Sjajno. Dakle, Leo će nam isto izlagati u Parizu. Izlagat će u Parizu i to će biti sjajna izložba. Umjetnici iz cijeloga svijeta dolaze. Prošle godine je bila odgođena zbog ovih svih loših stvari što se događaju, tako da eto, ove godine ćemo to sa malim zakašnjenjem odraditi. I isto tako Leo prvi izlazak u Pariz. Što bi rekli, prvo pa muško. Prvi izlazak van okvira naše države, pa odmah u Pariz, u centar umjetnosti, kulture. Evo, jako smo ponosni kad naši ljudi ovako pronose ne samo ime grada, nego i naše boje. Vidjeli smo malo prije onu zastavu Hrvatske. Da, iz Hrvatske zapravo jedino vi i ovaj mladi skulptor. Da, pa ja sam, evo, tih zadnjih 5 godina jedini Hrvat slikar koji izlaže. Mislim da niko nije izlagao, jedino gospodin Mihanović da je neko bio prije izlagao na salonu. Malo je problem i ta distanca i troškovi putovanja, međutim, kažem, sve se svodi na kvalitetu, sve su slike žirirane, tako da oni stvarno nastoje od toga napraviti festu od kulture i to cijene ne samo Parižani, nego jako puno stranaca iz okolnih zemalja dolaze na takve lijepe događaje. Dakle, baš dođu u Pariz na to događanje kao posjetitelji. Kako se Pariz, Francuska odnose prema svojim umjetnicima, slikarima, kiparima, glazbenicima? Pa mislim da je njihov pristup daleko više primjerniji, da ne kaže nešto drugo.
U Francuskoj se kultura jako cijeni jer kad se pogleda cijela njihova povijest, nije se kultura stvorila odjedanputa i sve te lijepe stvari što su napravljene ostale su do dana danas. Da. Znači, ne možete napraviti nešto od leda i blata i misli da će to trajati 1000 godina. Dakle, bolje nego ovdje u svakom slučaju. Koliko je, gospod Stjepko, razlog toga što smo siromašna država, a koliko naprosto neka inertnost i nepostojanje volje da se pogura i podupre umjetnost i kultura? Pa čujte, to što smo siromašna država, to smo sami sebi krivi. To je broj 1, a druga stvar, kultura se smatra kao neki lupar na stijeni, to ti je neki priljepak, možeš bez njega i sa njim i bez njega. Međutim, to nije istinito. Ako se pogleda statistika, ta statistika kaže da kultura i kao pokret i kao ekonomska vrijednost se strahovito podiže u svijetu i taj godišnji revenue se penje u milijarde i milijarde dolara, eura, bilo čega. Znači, ta kultura ona je, ne možete sve naplatiti, prodate mi čašu vode i naplatili ste mi vodu. Ali ta kultura je dio ne samo ponude jedne zemlje, nego ona vas i oplemenjuje i pokaziva svijetu kakvi ste. Da. Ako ste vi narod bez kulture, možete biti izvanredni u nečemu drugome, ali nešto će vam faliti. Da. Nažalost, u nas što se tiče kulture, situacija je tragična. I mislim da su ti mozgovi mišići koji bi to trebali pokrenuti totalno atrofirali. Jer su zauzeti nekim drugim stvarima. Da. Jednostavno ne rade svoj posao na način kako bi trebali raditi, a kako treba raditi možemo uzeti iz svijeta, iz milion drugih primjera. Ne mora biti primjer kulture. Imamo neki biznis. Ryanair, kompanija osnovana od 2 čovjeka, sada ima 1000 i nešto aviona. Ali bez rada, ideje, velike upornosti i poštenja nikad nećete doći do rezultata. A mi bi sve to mogli imati, jer ako da se samo okrenemo prošlosti, pa kad pogledate Dubrovačku Republiku, dan danas njihovi zakoni koji su onda bili fantastični, advance, dan danas dijelove tih zakona nalazite i u pomorskim zakonima međunarodnim, i u zakonima o osiguranju i mnogim drugima. Znači, ljudi su mislili pametno i pošteno. Ali mi, nažalost, nismo puno od toga naučili, ni blizu koliko smo trebali. Amo rije da većina nije. Da većina nije, to je žalosno. Ja ovo što radim iz ljubavi, a u biti sve radim sam uz pomoć svoje drage supruge i to je to. Naš mali svemir. Ali na taj način pokazivam jedan dobar pravac kojim se može ići. Ne znam, ajmo rijeti da me neko voli, da me neko ne voli, što je sasvim u redu, ali ja bih želio istaknuti, nemojte u mene gledati ni ovo ni ono. Ajmo rijeti da sam lanterna koja vam svijetli pa vas usmjerava prema nečemu dobrome. Svijet nije svijet, to je... Mi smo dio svijeta i Europa, mi smo dio Europe i ona je dio nas, prema tome ne treba imati neke zebnje strahove. Zašto poći u Pariz, zašto poći u London, zašto poći u Japan? Treba ići.
Da. I danas smo i umreženi i zaista možda da se i neki drugi umjetnici malo više potrude, malo umreže, možda bi i došli u priliku da budu odabrani da izlažu na nekom sajmu i da se povežu s umjetnicima u svijetu, ali nažalost i tu nekako čini se da nismo položili na ispitu da mislimo globalno. Ne, mi smo ostali, kad kažem mi, opet mislim, ne mislim na sve, ali u većini smo ostali začahureni i bavimo se stvarima koje davno treba preskočiti jer život ide naprijed, sve što se više vraćate nazad, nalazite na druge priče, druge slike, onda samo jedno pitanje se postavlja. A koliko se moram vratiti nazad? Od se vratiti 30 godina, 50, 100 ili 300 godina? A što nakon 300? Mogu se vratiti 500. Znači, budućnost sami stvaramo, a prošlost možemo interpretirati, ali ne smijemo živjeti od nje. To vam je isto kao familiju si dobio, a prijatelje biraš. Da. Mislim da se treba okrenuti pozitivnom razmišljanju i bojama. Jer ako sve opituramo u sivo i crno i 1000 nijansi sive, da. Ne može nam život biti ni veseo, ni raznolik. Mnogi su sad, nažalost, upali u to crnilo i smatraju da se u ovakvim vremenima i ovim okolnostima ne može biti pozitivan, ali evo, vi tvrdite drugačije. Pazite, treba se biti pozitivan. Mi ne možemo, ja kao pojedinac, ja ne mogu utjecati na neke stvari, da li će sad Kina napasti Ameriku ili Amerika Kinu. To je suviše van moga, ali ono što mogu napraviti oko sebe, to ću napraviti. Pa tako da svak na taj način ide nešto učiniti pozitivno, od najmanjih stvari, evo ovdje sam dolazio, vidio sam jedan saket, neko nešto je ubacio, ja sam ga pokupio i bacio kanto smeće. Ne zato što sam neki svetac ovako onako, ali trebamo se naučiti nekome redu, ti nekim malim stvarima. Onda jednostavno postanemo bolje društvo, bolje okruženje i onda će nas ljudi drugačije percipirati i bolje primiti. Za sad nas ne percipiraju baš najbolje, jel da? Nažalost, pa pazite, imamo zbog glupih stvari loša percipiranja o društvima oko nas. Jedan primjer, neki ljudi kad pričaju od Italije kažu, ma što će Italijani? Pa čujte, to je nacija od 70 milijuna kulture, a da ne kažem u današnje vrijeme koliko su oni advance u tehnici, u mnogim stvarima. Ali za mnoge ljudi su to, Italijani, oni jedu mačke. Mačke i ježe po stijenama. I vas da se cjenkaju. Da, to su uska gledanja temeljem nekakvih, iskustava koje su tu ljudi imali, naročito ovi koji izdavaju ili prodavaju što u turizmu, ali dobro, da, ta generalizacija nikako nije dobra. Idemo, gospod Stjepko, na jedan reklamni predah, a vi svakako ostanite s nama. Sa mnom danas u studiju naš kapetan, slikar Stjepko Mamić. Gospod Stjepko, nešto sam ja još vidjela krasno da ste vi radili i voljela bi da to vide i naši gledatelji. Zamolit ću režiju da nam puste. Dakle, to su haljine sa otiskom vaših grafika koje su prikazane i u prestižnim modnim časopisima poput Vogue-a. Evo ih, ja ću moliti preko cijelog ekrana. Da, to je u početku bio jedan, ajmo rijeti, ko mali izlet u modu, ali zadržao sam se tamo. Moja draga prijateljica iz Rima, Slađana Krstić, ona je modni dizajner, kreator ovih predivnih vesta. Divne su. I koristi motive sa mojih slika, to su motivi sa ribama, sa jedrlicama, vrlo kolorativno i pozitivno i prikazane na mnogim modnim revijama.
i objavljeno u mnogim magazinima. Isto tako bi želio naglasiti ove divne fotografije, stvarno ono uhićeno u momentu. Jedna prava umjetnica, Anka Livak, sa svojim fotografijama je to još ljepše obradila i podigla. I naša suradnja se nastavlja i nadam se jednoga dana, ako Bog da, i sljedećega ljeta, da ćemo jednu ovakvu reviju dovesti u Dubrovnik. Kako bi to bilo dobro? Što bi bila sjajna ideja s ovim našim motivima grada i fortecama, kamen koji je siv, onako neutralan, i onda ovu ljepotu prilijepiti na njega. Eto, to bi bilo super. Pome ste se u svemu okušali. Evo ovdje vidim, piše tekstil dizajner Stjepko Mamić. Da, to se tako zove. Znači, pogustalo vas je i u modi. Pretpostavljam kad vam je ponudila takvu suradnju da vam je bilo čudno što će u modi. ali... Dobro, I vi se ipak drznete sve nekako probati. Ja cijenim modu i volim modu i sve lijepe stvari je lijepo pogledati. Počevši od lijepe ženske, pa onda sve nadalje. Sam je moja draga, malo se smije. Moda je, to je umjetnost. To je umjetnost, ali koja nekada zna zastraniti, pa onda vidite, ne znam, muški vestit sa kratkim gaćama i ženske čizme, ovako velike, sa 6 štikli dole, mislim. Ali dobro, to su eksperimenti, šokice. Ili to valjda ovi koji se ne mogu dokazati, postati prepoznatljivi kvalitetom, onda moraju šokirati da bi ih netko uočio. Uvijek je tako. Uvijek je toga bilo, ne samo u umjetnosti, nego općenito u životu. Neki ljudi sa nekim svojim šokatnim stvarima, ako ništa drugo, dobiju pažnju javnosti na par minuta. 3 minuta slave. Tako. Jer bez obzira što se govori, ako se govori negativno, ali ipak se 3 minuta govorilo. Govori se, piše se, izvještava se. Važno da smo u medijima. 2006. godine ste prestali navegavati i onda ste se posvetili slikarstvu i zapravo dok su trajale reklame, kad ste mi rekli taj podatak i kad sam računala zapravo u koliko kratko vremena ste vi postigli neviđeni uspjeh. Vi se jeste bavili slikarstvom cijeli život, ali ste mu se baš onako posvetili od kad ste prestali navegavati. Čujte, to vam je kao njorenje. Ja volim zanjoriti i divim se ljepoti mora, podmorja, riba i svega toga, ali kad sam bio mlađi, onda sam zaupravo dobro njorio i hodio sam na 40 metara dubine, ali kad idete zanjoriti na 40 metara, ne možete učiniti ovako, nego morate napumpavati zrak u pluća. Znači, sve ono što se komprimira, nabije, ima veću snagu, razumijete? Tako isto, to moje slikarstvo, 30 godina se nekako slagalo, stiskalo, sve, ima novu ideju, stavi je tu, pa se taj neki, napravio se toranj od tih ideja, pa gdje ću sad pa pritisni, do eksplozije. Pa drugi, i onda je došlo do eksplozije. Gospodin Stjepko, čestitam još jednom i radujem se, kao sigurna sam i moji gledatelji, ljubitelji umjetnosti, kulture, kojih itekako ima u našem gradu, se radujemo vašim idućim podvizima. Hvala lijepo. Hvala vama, ali ja bi isto volio, mislim, meni je drago doći ovdje kod vas u studiju, ali bi isto tako volio jednog dana da se nađemo u Parizu, da malo i vi uživo popratite to što se događa, a onda ću vam ja biti tamo gost. To bi bilo divno. Dogovorit ćemo. Hvala i vama što ste bili danas s nama. Gledamo se sutra. Želim vam ugodan ostatak dana.